Kolasib khawpui Bawlhhlawh sawngbawlna Solid Waste Management Center Dihmuntlang in ngaihsak hlawh Bawlhhlawh Kawng dunga paih darh atam hle. Kolasib chhungah midday meal chhum kalpuitute nimin Diakkawn YMA Hallah abika training buatsaih ani. African Swine Fever vawk pulhri alen tharli avangin kumina vawk thi chhinchhiah zat chu sakwa so paruk atling tawh vawk suat zat hi sangkha chhum pali atling tawh bawk. Pvt.Ltd chibaile vekule CT.MAWIA kania chanchin hlawh ngaihsak chhunzomang. Darh somni pali kalta chungkhan Mizoram POL alut thalea diesel he trip somthum paruk lutin petrol po trip som pakwa alut ni Environment Supply Department check gate chhinchhiah ani. Kolasib khachung bika diesel he filling station pathum Mizo Fed ATS le deng rauzi ka filling station tan trip khat theu athlenga petrol hi ATS le deng rauzi ka filling station chantor trip khat ve athleng bokane hemi chung hian LPG po alut thapa ngaya trip somparuk phurloni in trip ni hi Kolasib Mizo Fed chantor ani bokane. Kolasib khawpui Bawlhhlawh sawngbawlna Solid Waste Management Center Dihmuntlang in ngaihsak hlawh Bawlhhlawh Kawng dunga paih darh atam hle. Mizoram Journalists Association Kolasib District chuan Kolasib khawpui Bawlhhlawh sawngbawlna Solid Waste Management Center Dihmuntlang an tloa helai hmun hian ngaihsak hlawh tok lawa management a fel tok law avangin dumping ground le a che vela Bawlhhlawh chhunkhawm atam hle ne. Solid Waste Management Center here pilot project ni in Aizol khawpui Bawk District Headquarters om chhunani a he center a hian thok tu quarter ten building changtlung tak omma se heng building te hi vo in thlengin luatu omumal lovin a ommeka waste resource center a hian baling machine pakhat le Bawlhhlawh norna tur thela omin Bawlhhlawh thliar shan na khol belt conveyor machine omlo bokani heng Bawlhhlawh da khom te sawngbawlna hi mimal pahnih kuta dani in ani hian hlofa ruain Bawlhhlawh thliar shan na an thoka team khat hi tun thlatira changa thok chan chaw an ni bokani ni khata Bawlhhlawh trip ni chhunkhawm na Solid Waste Management Center Dihmuntlang a hian thok tu omreng chungin Bawlhhlawh hi a khat deuh rang thin awangin dumping ground chevela chuan Bawlhhlawh a khat vek thina a zual pui ro tun haya JCB manga then fai ani nitin truck trip ni chaw alu awangin omsa an thler zo hnuah chuan hadam zok an thaw thei an be seiti amuna thoktu te chuan an soya tuna chuan thoktu mi som pakhat an om mek ani dudo Kolasib soidanin Bawlhhlawh troi theilo te hi shal thei tur chi le dumping ground na pei tur chi te an thler shan hnuah shal thei tur hi bandala siama shal tur ania aleitu tur sarkarin athan no waste Pvt.Ltd te chuan Bawlhhlawh thliar shan a that tok lo awangin a shalna lama har satna an tok ni in an soya heti rol hian sarkar nen MOU an zia po a top riti soin boipui zui an tum to lo ti an soyani hei wang hian voin thlengin heng Bawlhllawh bandal ti hi mumal taka shal chhuana ala om lawani. Kolasib District chhungah midday meal chhum kalpuitute nimin Diakkawn YMA Hallah abika training buatsaih ni a School Education Department Deputy Director Pizole ani namte chuan amanpui he huna hian ani tarlan ani danin coming June na tangchuan school report pek dan ang zelin midday meal tan sum hi andung to dona tun dan thara primary school tan ni tin no pang pakhatan gram zale middle school no pang pakhatan gram za somnga ei tura ro manani a kuk te asiam uluk angai dan le chhum dan te in shilfia ani bawk ani. African Swine Fever vawk pulhri alen tharli awangin kumina vawk thi chhinchhiah zat chu zakwa som paruk atling tawh vawk suat zat hi sangkha chhum pali atling tawh bawk. Animal Husbandry and Veterinary Department in chhinchhiah danin darkar somni pali kalta chungkhan African Swine Fever ASF vangat vawk thi zat chu somli paruk ani a vawk suat zat chu somthum pariat ani heng vawk thi te hi ramhun sports complex a pahni aiboka somni pakhat thingsul tlang nuama pali zemaboka sompanga thingsul tle a pahni le falkona pahni ani ASF wanga vawk thi zat hi kumsang ni somni pakhat atanga somni pahni khan sing thum sang thum zali som pasari ani a kumsang ni somni pahni atanga somni pathuma khan sing khat sang ni zasari somkwa panga ani a sang ni somni pathuma atanga somni pali chungin sang khat za somthum pakwa ni in ti hian avain ASF wanga vawk thi zat chu singli sang sari zathum somnga pakhat ani to ani vawk suat to zat hi kumsang ni somni pakhat
le somni pani khan sing khat sang ni zanga somruk pariat sang ni somni pani atanga somni pathum khan sing khat sang khat zaruk somriat paruk sang ni somni pathum atanga somni pali chungin zakwa somriat ni in ti hian avain vawk suat zat chu sing ni sanga zani somthum pali ani to a vawk thi avanga chanpuina dong chung kwa sang ni zali somriat pariat an om to a H.VANLANGHAKA department chuan ASF wanga vawk chante chanpuina tur chenglai zathum som pakhat sing ruk le sang ruk an dil mek bokani ASF shile ne nia hian H.VANLANGHAKA department in an puante chu aizol champhai lunglei saitwal khozol le ser chief district an nia district dangzong sia ha longtlai Kolasib mamit le na thial chu vawk pulhri laka hian an la filim nia ngai ani Chief Minister le Home Minister in an ngai thutak Mizoram Police chuan thu chwa siamin Mizo thalai ramdanga housemate na thokten har sana an to chungchanga Mizoram sarkar malatok lawanga social media tarlan chu thobel chian do lawani thule Chief Minister le Home Minister in an ngai thutak thu an tarlang Mizoram khwale toye ramdanga na thokte har sana to chungchang hi Chief Minister le Home Minister ten an ngai thutakin heng case hi uluktaka vilreng ti tarlangin Mizoram Police chuan Dubai har sana tok lalkhum ti report Chief Minister le Home Minister te kai shwaina in ni kwa thanga sangni somni pali khan him takin Mizoram a shwai ho alo ni to a Mizoram sarkar chuan uluktakin he thil hi achui zuin ngai venzui zel dona heng Mizo me chia har sana tok te hi arang the angbera Mizoram a shwai ho ani theinan ma an zel dona ni anti Mizoram Police chuan Mizo me chia housemate pathum E&K agency vai content ni rukla som pakhat sang ni somni pania Syria an thon thlak ten har sana an to chungchanga Mizoram sarkar malatok lawanga social media tarlan chu thobel chan do law ani thutar langin Mizo me che pathum har sana tok chungchang Mizoram Police in ma alak to na te an tarlang hala nikhat thlanga sang ni somni pali a Mizoram Police press release in tarlan to angin Syria rama Mizo nulat na thokten har sana an to avanga chanchuak tura ti anni thu tarlan ani angin first secretary head of chancery Indian embassy Damascus Syria chu biak po ngalani a official email le telephone manga biak po reng ni in chanchin update po in shat year ton zel ani thu an tarlang ani Syria a Mizo housemate ne po in biak po ton reng ni in har sana an to dante Zofia ani a sarkar anga malak mek ani thu po sha tir an ni Syria in Indian embassy to Ministry of Foreign Affairs Syria ten ni som pakwa thanga sang somni pali khan meeting an nei thole Mizo housemate chortu te po legal notice pek ani to thon non soibuka Syria ram hi ram boy tak ani awangin official thil bo zui har salhea chuti rolin Mizo housemate ten an lo ho theinan ti tur trol ang te ti zo thuak to ani thu chwa hian tarlan ani bokani Mizoram thar chwa buhum leikhom chungchang mipoi moten an soi hawa meeting chuan Mizoram lo nei to chu minimum sports support price pay in buhum thar chwa man taka leisak chungchang an rel ani supply minister Pvt.Ltd chanjaw chuan sarkar in bu fai le shal akal pui thin dan choti danglam hlek antum thu asoya MCC li ani huna ataka kalpui chan tum ani thole an kalpung thar tora kumtin sarkarin veibel che somsari vel hum thei tora an be seiti asoye meeting chuan bo thar chwati pundan tor le aching tu tor thante achin angchin atrol dan le leikhom baka a herde le apur kwal dan thlengin soi hawani a Tripura le Assam sarkarin hetianga an kalpui dan report zirchang tu ten hena tangin ngai thla kane supply minister kai shoina hnoya chip char zo kalo zirchang tor team din ngalani boka meeting hian chief minister pulal do amachwana kai shoya agriculture minister Pvt.Ltd le official poimote an telani Mizo Zirlai Pol General Headquarters aizol chuan vo in kanwana pa hola high school living certificate examination sangni somni pali top 10 Mizo tlingte choimoina huna buatsaih Minister of State Professor Lanilom chuan khwalian ni in amanpui MZP President H.VANLANGHAKA ni machuan thusoin kumin HSLC exam result a hian sa asom sari item kan pass sa alomom rolin hey IS sang hi kan pass the ni atia chandila zelang uti in zirlai te afuya
MZP chuan mizo zirlai te inkara in elna thiang hlim amse atibo namdang zirlai te elpha kila kan du wangin hetiang hun hi buatsaih thin kan nia kumin top 10 a mizo zirlai deu vek kan om hi alom am kan ti hle ani ati MZP president chuan mizo mei che chuan om tak tak an om ralin mizo nam timual phole om Timol pho nom le zau thin hip apoi MMA mizo mei chen nam dang pasal nei te hian mizo nam antimol pho thina chanla kan ngai ni ati sai rang thleng in rel alo lo don awangin mizo thalai te engna po thok thei turin kan lo in buatsaih ngai ni ati bo Kuala Professor Lenni lo ma chuan tho soin HSLC top 10 atling mizo zirlai te cho lompuina le do sakna alana chuti rualin an bultan na ani awangin an mabak alatama lotling zel turin theitop cha turin afuini Kuala chuan khovel hun man chau zel na tura lotlin na chau ni lo hlo cham na te po zer angaya zer lai lotling ri lo te po beidong lo turin afuya puni te chuan kan thiam na le fin na te kan lotlin na te hi mani tan chau ni lo kan ram le nam le khotlang tan i mangang u kan zel na konga khoi huna po mila mizo identity tlom ngei na le hwai sen na midang ta na inpek na iwong nung zelang u ati bokane Voina HSLC sami somni pali top 10 na mizo tling choi moi te hi mi pa panga le me chia pariat an le zirlai te hi choi moi na thuziak tangka fai cheng sanga pulal ma chwana zo fa le kabuzia mizo lui ming thang te ti le mizoram general knowledge English edition le la shrai tluanga zia zirna lam tluang le khabu te hlan an ni a he hune MZP general headquarters vice president pularem brodana kai shoya Central Christian Thalai Pol leader Reverend Dr. Rosiam Lena Tau Chongin Hun Ser apang ane khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e